Kakenhon Maular Shong SC Kalalong Kaladu ha Kalimpung Super Division NDSA Premier League Football Tournament aja Apusan. Ka Maular Shong SC kalayok khori ka nam job hadin makalala ban pelim no kakenhon pendeng ray SC da saw laan da kabay shoot tiebreaker ha ka jingile kai final jong kani Kalimpung. Kani ka jingile kai balayle ha ka santrik ujemang aja Apusan ha madan New Nongstoin West Khasi Hills kalakut no ha ka jingya khat kabalaylam sya ka jingya kut tiebreaker. Hakani ka jingile kai final lawan ban sakhi da kipat eat football na keleng ki jaka jong kani kathan. Bagas dokumen sikadaya bagas norka dalam pemenahan ayah ke arbun syantak hangi hapo Nongstoin yang bahado mentani dan lihat ke Ramadan bahkan dia tangka arbun syantak kebakat ke gorman ke Kapu Banai ke ministerium ke badan mereka bakti trak hakamanila akan gele ke megale game bahkan bagi sekolah kita akan penonkan ya jadi imadan mereka kecil kai football mereka yang diterang bagi event bagi atletik seperti ini dokumen yang interesi kami masyarakat kaki kini kemudian penai yang bagi layo penyekren kalakroy bang A yang Nongstoin badang pemba badang pensultanat yang dirangi lekai kecumi bang kumju yang dipaiba yang Nongstoin apa piwan pinamnya isu ini madan yang bakti yang kini karena PDI yang dibilang cuma itenang. Jenara kini kabaran New Nongstoin kamsunlah kamdan uslat lalu ke kamsunlah selain manusia ladon kapan ayat serta hangi nomor ketiga jaga kabar jantam hayo berpai baru ukulai bertuan. Karena nomor bahkan ketiga jaga kabar selain manusia nak tambah sitam menayar arti serta hangi yang bawa senang New Nongstoin.